为应节2025年2月10日在噶玛劳岛举行元宵节庆祝活动，噶玛劳岛的组织委员会正在进行充分的准备，其中包括搭建浮桥。2025年2月10日星期一将在噶玛劳岛举行元宵节庆祝活动。为了方便前来的游客，已经完成了通往噶玛劳岛的浮桥安装。元宵节的组织者之一基哈伦表示，他们已提供了通过陆路从PT GUI到噶玛劳岛的渡船设施，数量约为6至7艘。每艘渡船的长度约为30米，宽度为9米。基哈伦补充道，确保陆路通行的安全性远高于其他方式，而渡船的通行将持续5天，直到2025年2月12日元宵节庆祝活动结束。Tongkang penyeberang yang kita fasilitasi dari PT GUI menuju Pulau Kemarau itu kurang lebih ada 6 sampai tongkang yang kita gandeng jadi satu tongkang itu panjang 30 meter, lebar kurang lebih 9 meter. Jadi kita gandeng jadi satu, jadi sebagai jembatan titian untuk mereka yang jalan. Kalau selama ini akses ke situ harus naik ketek kan, jadi kita sudah fasilitasi mereka bisa jalan kaki. Dari segi keselamatan juga mungkin lebih safe ya. Kita pasang tanggal 7, nanti kita bongkar setelah perayaan selesai. Itu mungkin sekitar tanggal 12 kita bongkar。除了浮桥的安装，其他准备工作也已经完成，包括安全措施的提升和停车区域的整理。